Plesni obred, ki ga ne moreš gledati sam. Freud govori o prisilih ponavljanja, o ponavljalni prisili, o Wiederholungszwang kot neki temeljni določilnici človeške psihe. In mehanizem je v osnovi zelo preprost. Če doživimo nekaj, kar nam prinaša ugodje, kar nam prinaša zadovoljitev, potem si psihični mehanizem prizadeva vrniti nazaj na ta kraj in ponoviti še več istega. To je izhodišče ponavljanja. Ko je publika prišla zraven na oder, me je dobesedno sem bil ganjen. V enem trenutku se mi je zdelo, da umetnost ima res smisel. In nikoli še nisem videl predstave, kjer bi tudi golota imela tak smisel. Res, tako se mi je zdelo, da so telesa bila v popolni funkciji upora, kolektiva, skupine, ki je skupaj močnejša od posameznikov. Izjemna predstava. Ravelov Bolero, najbolj nenavadnih komadov v vsej zgodovini klasične glasbe evropske, kot da uprizarja, kot da ponazarja te Freudove koncepte. Ta začetek z ugodjem in ponavljanjem, ki je priveden do užitka stopnjevanja, ekstaze, užitka kot nekaj, kar iztirja. Working together with a NAP group from Slovenia and Zagreb Dance Company from Croatia, it was totally linked to the spirit of the piece, because Gran Bolero is about bringing people together to dance together, to feel they belong to something bigger than their individuality. So actually the original version was made for 6 dancers from Madrid and 6 dancers from Barcelona coming together to devote themselves to this energetic music that is Ravel's Bolero. And so when the opportunity came, it made total sense to do it with 6 dancers from Ljubljana and 6 dancers from Zagreb. And it was amazing to be able to pass these structures, this choreographic structure to other dancers and feel that it still made sense, no matter that it was different countries. And the dancers in Ljubljana and in Zagreb are super strong, and they put all their energy, and it's really a joy to see like this chain of energy passing from dancer to dancer to dancer, from group to group, and kind of define boundaries. Fantastično je videti po zelo dolgem času spet odlično slovensko predstavo na velikem odru Cankarjevega doma. To smo čakali, mislim, da nekaj desetletij, in jaz res srčno upam, da bo to postala praksa. Jaz sem navdušen, da sem to predstavo videl na velikem odru Cankarjevega doma in z take super, skoraj malo ptičje balkonske perspektive, tako da ves to veličino dobil in prav predstava me je gnala od začetka do konca in me v bistvu prav pretresla. Ko sem bila stara po moje 10 let v Pragi na baletu, na Bečaru, zaljubila v Bolero in sem na Boleru kadarkoli se da. Ampak danes sem se spet zjokala. Zdi se mi krasno, zdi se mi pomembno, da tako delo dobi prostor na odru Galovske dvorane, da lahko ples, intenzivnost te krasne skupine plesalcev zapolni ta ogromen prostor in nekako skoraj tektonsko premika z glasbo telesa v zrak. Kot pisateljica ne bi smela tega reči, ampak včasih zdi se mi, da besede so odveč in da človeško gibanje je najboljši način izraziti človeške stanje, radost, ekstaza, lepota, golota. Res sem ponosen, da ga poznam.